Mission veng kaushan hi Mizorama kaushan ding masabera ngai thei ani a adin chan ni atan February ni sompanga sangkhat zariat sumkwa pariat pom ani kum sangkhat zakwa sumkwa pariata khan kumzana centenary chu ro pui takin lom alo ni to a pathian shwaina in kum sangi somhi pathum alo in herchwa ka kumza somhi pangana mel alo muta August ni somthum pakhat sangkhat zariat sumkwa pasaria Reverend D.E. Jones, Zosa Pluyatwan, Mizoram Aron Thenga, Puboang Ale Sap Upa Te Omna, Tingpui Huantang, McDonald Hill, Zarkota Aron Finve in, Tlalitsungan in Shonman Ani. Tingpui Huantang to British Sarkarin, Man Adu Avangin, Zosa Pluyatu to na Mission Compound Bang Lapui, Mission Venga Ain Sontira, Akod Zola Twan, Sikule Biakin Atan in Detakte, Aban thing tuai achwat le achungdi le abangdap in asaa chuwa in sakchu apian cham kumsom hi pariat na polin February ni sompanga sangkhat zariat chungkwa pariat khan ahonga kum sangkhat zakwa theminan manga hei hi mission veng kaushan din channa ani kum sangkhat zariat chungkwa pariat lai vela Mizorama sipai how to luber Lieutenant Colonel G.H. Locke sap putarachwan kum sangkhat zakwa pahni khan biak in sakna tur cheng sangkhat man rangwa atum sakmangin sinot pressbul zosa puya building sir thanglama biakinan saa achwat atan thingphel man ani chuti laya an biak in chu biak in pui tinan soi china he an biak in thar sakhi reitok tak an mang ani Mizorama tharau thiang lim harna masaber April ni kwa sangkhat zakwa paruk a lo thengpo kha he mun achang hian an nge hun akal zela ring tu Christian tepo an lo pung chho zela biak in thar an mamo awangin October sangkhat zakwa som pakhat presbytery a biak in sak thar an dila phalsak an ni angin sakzuing hal ani atira biak in thar an sakdon hian tuna mission veng bazar chungtlanga babu sohan roya in hun tuna puro chinga in hun ta chu Lieutenant Colonel G.H. Locke chuan athanga ahun laya kaushan shwai tu te chuan mi in hun lualan ngot chu an du lo awangin tuna kan biak in pui huna hian adung fit somnga le awang fit som thumin an sata ani biak in mun atana an than hi ama chuan siang moala cheng ho ramhwai biak na bol mun an china chu biak in atan lualan sak ani kum sangkhat zakwa som pathuma harna alo then khan nasatakin sikul sen no pang ho zinga na athoka zai an kham theilo hiala biak in hong tu big po omlovin April ni som pasari sangkhat zakwa som pathum khan harna ro pui taknen lualu ani he biak in hi kumsom li chuang in khom nan manzui ani a he biak in pui hi Aijal Chapel ti a soi chin ani bok biak in thar lwa le turin October ni som pathum sangkhat zakwa somnga panga a lungphum ani a biak in ri chu chat lovin adung fit somruk le awang fit somli asaknan ani a biak in ri chu October ni khat sangkhat zakwa somnga pasaria chia chan ani biak in thar chu August ni somni pasari sangkhat zakwa somruk palia lwa lu ani a hunrei tak lwa ani a kaushan mi pui lo pung chho zela anlen lo deu awangin asir ton vevea sakbel ni in ahnung lama vestry sakbel ani a biak in thar hi kumsomli chung vel lwa ani tuna kan biak in lwa me khi apanga na ni in kum sangkhat zakwa sungkwa pariat kaushan centenary lom line alung phum ani a October ni hi sanghi panga a biak in pui palina tha na hun mangin hemi kum vek hian biak in sakna chan le ngal ani a kumruk zet sak ani hnu in April ni ruk sanghi som pakhat ni lai ni chhundar som pahnia hun ani biak in twala hun man na upa lal thengyanan akai shwaya Reverend Lal Eng Moya moderator Aizol Tim Presbytery in Souvenir Tlangzer na hun ahman nu in Reverend Silal Sangliana moderator Mizoram Sinot Swan Ribbon Chepchatin biak in pui hi ahongta ani
Biak in thar hon na hian zai pol pui member zaruk zet omna te chu uparin zo na kai shwai na hnuaya hallelujah chorus ro pui takin anrem ani. Biak in thar hon na hian mipui sang ni zali somsri pariat anin khoma he hun hang tur hian veng chung mipui mai baka he kaushana lo loi to mundanga omte rongbol tu missionary le pastor lo ni to te bial pui pa te le presbytery pui pa te mai baka sinot shwai tu mipui mo tak tak ten he hun ni anron mang ani. Biak in thar sakna atan hian ni tin na thok tu roi an ni a cho rwalin ni tin mi somli achunga somnga vel thok chin ang anni natlang hi voiza pakhat nei ani a henga te hian Christian chalai pol kaushan me chia le kaushan natlang voi enge mozat nei ani bok tin persang branch KGP tuipui bari bialten chumhi natlangin min pui bok ani Chanchin cha thentu ten thilgo pui tak pathian nungrin chana ke an lo pen na chu ti nge in alo om zela Leviticus bungruk sang som pathum mai chama mei chu anung reng anga amit tur anilo ti a kan bible in asoi angin kumza som hi panga zet mai chom nun zel ani a lalpan thi ro pui tak min ti sak ani pathian kaushan helia ro pui taka adin vanram chabi akol tir hia le mithi khokul kongkhar po in angam lo kaushan pathian taksa ro pui na chu thuk le zwalin lo om zia ro se